for me mamu nyina akwa ba se de munim so sa hen metinase a me de ani ya bebuo enkomo na nanom apu me ama me tumi se me na me so omanamu mpanimfo se wodwen na nanom ho a omma ompanidwene eti metinase a na ya adoma nkoma asem atetisem anwensem mpaninsem nyankonsem ensensem na medi mu asem me si se wonya se makwanfie na okopa sem papa bi aka kire na mo a o so obodanfo na eja na egwanfie sabi odanfo eja na egwanfie anya no hwie pamo ne pamo no ahenko adwuma be na mudie o abusia na de mba cantonment na wani ti assignment my se prekese jana do afitikuti na me ho adi afie ni wona mpanimfo abesra me na ni kasem o mu ni se opani bodi na mde mu Chei Amoako owura Chei Amoako yo bi a o chechire afitusem o YouTube so ana nanama enshira na mi nyame chenshiroma enshi ye me follower e wo ba bia se me tumi na na odina ho to friend me say asoroba ne so wo ba cantonment dia me bisia ho to oba ye gidi nkomo na opani so abeka ye ho na mo ani tia se onwam otu na wa nsu a opani si ebu ne bra chichia bede na asoroba metimi atenase na ebensu se nya na enye osahini o eti ye siase ye ba bedi nkomo odo ye papa de eye brofo Chi. And channel ne asoche ye de ko GBC too. The one so a. O sia osahini a o be ga twi amba chi na ye wode. Sa. Enye bibi o ye ni ti se ye be ma ye ka ye anka nkasa ne etimi atena ho etina oba be ye church ama me ne na nama nyame ma papa bi na ansa na ye be jeje na ye be ko na kensie mu no ye be di abebo nkomo kakra mini ha bia na kwama ya yesua niema bi aka won sebe na ankoye se omudin se oyi chire bi keke piao e adesua enokure ti se na ewusika also woni nananom nante a omo odwune nananom a omusuma nananom adwen sanse na megiri se abebu ya yebui so bi bu bebi na wote a e ma ebre obre asekakra adwen ho e ma wodwen asem ne ho gyen se okan a wodete wasoma wo mu otwam akwa no ntino e adesua ntino na mebisa bibi se uka wo video ba ko se obi frɛ so obi bu ba na ya frɛ wo se omo tag se be ka frɛ se bu na na so mo gbe eye den na wo hu se asɛm obi kan eye be ana se be oboni tima ka bibi piao ye na ma me yo sahin wa bebu o sahin bre na Jessica party asem ene ye gisa hin kyeno e hye me de tie ni se ye okwan hudo be se ensia ye de ebu ebe mu nkunta de di kan no ebe ye nkunta enti ye ka se ye ebu ebe na ye nka se ye ka be ebe ye ka se na nso so bi de be di dwuma ye so obu be me pa cho ya ma mu nka se mi ubu abe ana emu mi abe eye be na de tini se ebe no ejina hudo be ensia so bi ko school ko hia akankasa aya ye kire no dedi kan no be hu abetiro do asem sebe kasa tome adwini hu be ebe ebu hye moa no e na afi enyeso be e na mi ato tobo ebetiro do ano na se chese ebetiro do ye ba ubu a ye nye chinye ho eti ma me e ma nwe so ohun se konya a wotisu empanimfo se akonya eni akire no wotena mu a ye nyinam piao reality it's obvious because akonya no se ni etira udida mu onye yi enti ebe no ye we eye betrodo dia me de kae no o se wanyi machine ehun enimu nchiremu bia piao nanso ebe na mebu ye nye konya asem na meka so se da asem eti ebe bia ampanyin di akonya ebe hihye bebia na yetumi ti na o me so akonya bo ase wata eni na chinye tumi ne yede ehihye akonya edi se wo ye ohene na se edomu ni wati a men we lie obia because asemi mami check akra
Okay, you want me just Matthias yo. This Matthias. Matthias, yes, any hokra, me junior level. That's some of the watch because we say a ben no say a bet efa akonya ho a. You to me once am near. Me ho asem. Boy, yeah. Enti se unni edom a on rely with. On rely. On hina woni dom no so ene ekutia no. Enti unni edom wo wachi a unyinam. Enti wontwon bia wo yo hene na ni dom a wontwon bia. Eso so de ntemfisa konya na ate so no. Eni akire. What you say? Enti we ye betrodo, ye kan betrodo a. Yo. Yo di hihye be ni nyina pie. Ena bibi ti se asem se be. And also yeah, another type of and so ye be ebi obetun aga se aburubro nkosia ade ye be yi and say that we asem a esebe bon asem o esebe but enye be trodo boy yeah yes ye gitu emeye yi afedi atoso mi ensa me ka se kasatome no ye ne ya tena be hwehwemu na hunu se kasatome ye kasa epie beto kurom kuro bi mu oman bi mu obrempon bi opani bi ti se Nana Akufo-Addo pension no okasem bi ogana ha obi atena radio so oka ba omunim se kasatome e be kire bibi kakra watiwa oka sa asem no but amanfo anti omo anti ase omo ye omo kan ne se Nana kan ye nti ye de ya asem but ye na ye bu ben da convert sa kasa ne to ebe eni kasatome because na enye be but oye Nana Akufo-Addo a oye di petitu nti no asem o kan ye no se be ye be nti eno sa na ye kasatome eno ne kasatome etina nu ya men nkrofo makola ba ko eni ni bu be na me kire no nti ye dress ni se odiji abuakwani a o kire bibi awatiwa o kire bibi kakra awatiwa nti abuakwani no o daachi bi e be kasa se me bet obi ya nwo no sa mre mu te abuakwani a onim abuakwani asema ya kan ji se obi kire ni mu kire ne se papa bi di president ano ya abuakwani e no kan asem bi e na ye be kire bibi wa tiwa e no ko se me kire bibi kakra ewe tiwa na tiwa wen fa tiwa ye eastern region o kwa bi inside nti no eno na abuakwa ni ye chebi ene esi akwa omo ye buakwa ene tiwa no nso ye kwa ben ene ni mantem won ye district na ya timu etiwa die nti a oka etiwa no se by election bi wan asem enti no enti BBC wetiwa eno no omo de kire bibi ga enti o ka kire se ye be kire bibi wetiwa enti no omo te ase no eni masema no wo ka enso ebedu baabi no obekwa atiwa ho akobusa asem no obi eni masem ko ena akwa buakwa nso kobusa asem na obi anso ntimi nkireo fi se kasatome no se na tie eti bibi ti se ese de ne si se jamasi a amantu paya na da hodada uko jamasi kobusa obi oche wo bebusa se matikro enu madekro edi sa na tie se kwa abiri mpetribie obi aso obi a ene kasatome wati ase eti eno no ba beku a ya hihya to na ye no na me na me ye abebo mu sa hene no me di ehwehwe de na omubuo mu afede to so enan no because adwini hu be ye ba ya gitu ye no ye ba ya kasa oni boss ya kasa ye nkonwa ye wa hai ye wo enima bebre ye tunkonwa no a ye tubi ye hwe bibi kalo yet ejina se de onipa ne be design no so enti se wonimu a wani boso a wonhia so bi be ka kire o enti bebi ye yebu se funtum frefum da nchem frefu a omotiri yenu no me yefun ba ko so bi a mo fun no e yadwinye ne de describe o den eni aboa bi a wo wiase ba bi abepem ne me ka amanfo koye research se ye wo den nchem bi o mo nche ba bi aden nchem na ozu wo se den nchem bi wo ho a ne tie mienu ene na furu ba ko the head of Medusa kromo ye kramaya ne tie mienu kra na o mu kra ba ko ye nananom di ebe adwini a omudi ye no ukọ menhia museum wa palace won ma be kire oniema ye nananom a na yebu om se omunim nyansa no omudi adwini di ye obekọ cultural center na omaye
statue oba a okura kusia oni boso a wa musa wadwin be osa santifo de okura kusia ko bodua na so e kire se tumi ati se kusia so ahu nti adwini ho be na afa de toso enum no eye ba ebusha mo an obetimi akai ebe a yebu ahye mo an bia na odi matima chechi ni ebe a yebu ahye mo an ebe a yedi odi di obi atemana emwa ai me ka ba kuma minti asi okuru kantan katiasi dabi ebe dia aboa ne se ye no ne ebu asana okay aboa no pe kokwa ye nti na odi ne ho twiti dabi dia aboa na ka ebi se sahene we dia obebire dia fukura nse esikusi enya fufu obi onya fufu obi ne badro kwani bo we kwala ba bazo kebio oze kusi enya fufu a okusi enya ya no ko yebu asana no enye ni intention je say enya aboa ne kan ye onkan ba ye ni aka se na no pajo kawi ose kusi enya fufu so enya fufu obedi na wadro na nkoni wadro nkoni bon ankobon no it won't me esikusi intention onkan bibia sa. But the point is by observing animal and niema the limitations in their world no and ya kan adwen asisi ani ne say kusi na ote no onye fufu obedi ba godo na nkoni bon na ba kon esa bushe mo anu say control how ya dey chimpanzee osin suman eni nani ya no na eto dynamic check suman ni mu a manfo incident the esemini ni say wanti wo kasa na ase a na do wadwen bi a e ma wonti yes ya ka suman ya bosumo ade di pade bo ne hu ban na free suman edi setete na obi dey ban se na okoto process o wa suman okay o ya boga proof ana auto bullet proof car na wo shemu no suman sababu kwase bi nim kanfo aponko bi mu kanfo atiese na ede nti na ode ne ho ato no ponko so de nti na ode ne ho ato ne tiase na fi se ne bambo bi ewo mi eti obi ho no ma ba bi okosini dan krampo no enti ode ne ho ato so that suman na say ebe ne yesan controversy suman eni nani nti na ode nani hwe o protecting nani no on trust obia onyi obia ni so no so fanani ehu a onyi na enye say o protecting nani ana say be ode nani ohwade na nsa na okay oye emu na wo so asobo na kokunu na baako mama baako say no nso say ye be ana say eye medaya ya me hu nyame wo si me mbutu anogo gree na yini mae no anogo gree na me yini mae me da ya kwa me hu nyame na mbutu no akaze kasa chie kakra wo bu be na ebe wo hu ebe ye so many things etimi ba kutia bibi atem yeah e kan ni mu etufo yeah o se me da ya ngwa me hu nyame na o se me ngubutu na me bebutu ho eti wenu ye eba ye bu ahye mo an na afedi twato a ye nsia no eye enyeso obe no muslim no enkwankwa anuase da bi omoto da me bo nso obekọ no omoto na ya na mbe ya me ye pupu na pu opening po a opening po wa poni bi na bojo se eyi kwa so eti enyeso obe ba ku peja automatically in the next person bi abehu ni de beto aso I say fin bi a twatwa so santi eno ya nyeso obe eti mi megina sa na ma we nyina ho na am dia jaji be na wubu na wo de to nchan so a me san ni fofra ya no yan troy ebe ni bi ho a ye ntaape asa ebe ni timi ba mienu ya asepti ni nyina eno am ho na manti bi opani bi fra mi say o san ni achinie bi abo ya tin kwankwa anuase na ye gi achi na wo na ye se ebe bi sa wo say no kra den a o say yesi ahwenia timpani enimu a ebi nyira na mse yebe na obusa asna de hin na timpani enimu na mse enu yetoma e wa ahwenia ne wotoma because yemfa ahwenia ntu yasi yemfum so na yek ahwenia ye ahenenye enyema ka ohene
And I kind of Whoa. Let's Slow put this down. on slow motion. Sasama ye can say ahwenie eti penini mu enyira no ya mixing no because ye de yadwen akobu toma nanso ahwenie enye toma dabi ahwenie enye enti ne efre ahwenie ahwenie it's the word ahwenie no kra no it's a mispronunciation sana kasa nyini a efrafra toma ye ansa na kane no ye fre di ni to ma enti ansa na oba de beto ase no bi na ato ama o toma o sanyo ma me na toma wa so ku ene toma enti toma de antim panini because it's impaired. Hey, I didn't call impaired. It's both. It's impaired. Impaired. Oh, it's both. I heard you Toman. Clean every two. Ah, young cabin. It's Saudi. It's Aben. I mean, my cognac nebu ben was not. Webu winner webu. I'm beginning in that. If you should be any ampa pia. What them say? Yes, see there so much. Yes, in your competition because I mean. Okay. And you know, everything said you when you are signing. I told that me person mema will be any advantage. You know, say a back meme program na me na. You said that who will be betting up to man. If we say I didn't me o mitirimu, any school be a child. But I am person that can say. Etimu de mu jimi di dada enti no nko so na mo nto ame ene empanifo obesa me aboa me no ma se form ade atunsu ma na se ofutu ade atunsu umi aya pe nsu na esi oba etu hyiam na mia ana sem no ba na kasa bi se na ya no no eye asem sebe yan convert ne sebe ana ebetimi kura kase ya nyintu ana Fredi so kasatra nye bia na yebe ene na asoriba mamen ben so na matwa we die na ka se ma yese kwaye mu asonson takon se ne wadenden adi mu du mu ho ebo ho ya odu ho bo ho ya odu ho ebo no dondon sao ai eti osahene de se wo pese ushia ye na mamre de kasa di mu duma titiri obebu mu di a ene osa me ho a ukoto ho atu atwe ya timi se ya na asem bi a e bia me mpesa me kana me kan ni on se obi a odwu onyankopon asem onkronkron ma na ntiase sa na ti wo ye nananom kasa wahu ebinum kasa nananom antwo me nananom ya adwen se o ma antwo eno obi obetro bia so anye accurate because ebe bia wo bia na chinye bekoso akọ mfi se de mimi kan pono da chinkofo be san betena ma sem asa great because beka so de me nyaade ene mabe da so ye ene mabe na san ye be de ni a kire adodo nipa dodo ebe sebi ne ntiase sebi ye ko school yesua maybe about art appreciation and music appreciation. I don't just you be artists and musicians, but Emma ye huhu faso. Emma say nyumbi boa oti ni maybe ase. Se fa abebu. Bien, di betimi ayama nipa dodo eni aba ho na omonso metumi esua na se bi obi bu be a wanya ho abotre ma na dwen aba ho se asema papa e kan asem no asem bi wa chinti minko tran na minko tie bi na bosie ankasa eno ni asem ba kunu empani su betimi de oponko na kunsu no ensu timi nhyɛ ne sɛ wo eti ye ohwehwɛ no ena wo sɛ menua ba nyame change laba nsroma na minimum no den na hu me social media no so abefo ntintan kese but because of no pese obesua ntim ane openti oberhwe we sha ma fi ade no kura de to mu no ompa ontie o matna TikTok 4 years ene jama so be 4 years ni be 2 weeks mo and I'm starting here my video and so me the video no to mo ompa na ewe mini problem me target ni pa 200 because say me we members 200 don't be me ma bobra eti ana de no so me ye no me nye nipa dodo obehwe ne say na me hwe 5%
me man kasa kura na ma wo mo omo hye da nyim emfaso a e wo de me ye no so fi ade o expect e fi mo no onya enti se me kama no tumu so a e ba yila ko enti me kasa me chechire bia me sa akɔhwɛ na mani age na enjoy enti da chi bi no enchirema no ba no mo hwɛ ba e bia na opani bi ba no hwɛ friend aso ba at least me nkrofo bi na kan se wo wa anya hwɛ di age so ko dia pampu e mu ani atudi se na nampele pampu na udin no akosa sorry ba ne abebuo enhyeda enhia enti ne kyeremu oh asori ba ne abebuo de se de tino no fi se mi amahu se ye no ma oha kakrama nipa e follow me esan se nka me be na bia me na kakapiaka enko bia ti na kakapiaka po be kwa akohwe me ba o ti asori ba na ohu se nanso already na asori ba na be mi nda if you say every day can make good go peace from adwuma na wo mu hai a na mo hwe na asori ba entina no ni di obi adi nim intimi nya wachi ye no mu ansa na ombe na be bu mi san enti dodo na enim me ne de omo hwe na asori ba omhwe no sa okay na emumu no mekoso okura asori ba na omo mpe no de osan na even eti okura me sofo ye me elder kura no eto do omhwe na asori we are elder wa himfa Christian Generation Church. Christian Generation Church. Amasaman the blue. Adesso Asaman Kasi. Oh. Jay, I will preach you. Sorry. Hey. Na sorry, but I may come and see us. So it's you preach here. A man for 8 years, Ubu Bell or Sermon. And you Ubu Bell, and my man for any J. Anna, the attorney said, "Dear mammy, I na ye me den say, enam say, me ti akanka say nti say, e ba say me kanya me asemo. O say kasa na na meka nti e ma me mmere. On so bi wa sofu bi o preach na kan Bible no twi ma na o say on ti ase nti kan bro. O no be nyanti ase. But so ti twi na ase na de kire obi o ti twi a. Ana se nipa no pon ti twi na kire ni twi na. Ne kon do twi no ye. Yes. Cause say na kon do twi pa. Oh. Me na o kan bibi se de opɛ no ene se me mofrasi me kwara brem nyina no na me kondo se me tuatwi nye se ne kakeke but the origin of words na me pese me tine be asenti obi ka word bi na me pese me te word na se enti Sasabro. I'm trying to figure out in my word. I didn't think a friend because I hear say Sasa bro. I'm trying to make up why it is. You know, chi kasa no enti ase no. Me pay nye ne kasa me kasa me tian kachi me twini me kachi. Enti no sa enti ase no hunya me enti no say obi buba. It catches my attention if you say me pese me tia some no kana say because be bonus wa nso wa obi timi kame say enye ne saa ne ka no but saa na obi a ka ne nti no na no mo ka ne saa me say da bi what ne saa but asama wo ka no nke be abusam na obi nche wan santi no mami I so commend you for taking the effort say obeba nana sahin nchen abesua because you see and sir. And for you to come out to learn. That's what started this whole thing because ubesua into asema wo kan ye and the team imagine because wo kan say and they wo sua de bebre and I me say dey na wo sua kan bi kire me and na asem ne page asem ne page wo say kam ye bu baby say abata e asem ka se wo bu say mu a asem ne page na no e be ana ye won sem we say ntwi ya be me mention amount phone credit say daily in daily out ye nwe ne be all my platforms nti me ka cho me say be no so o hihye mpu na anye ba edi ene say na me ba haye na me dwene bibi say okay ye fancy ehia yi na obi mi say nti enwe ne ba den na ade bani na me dwene emoja na me hwehwe say hwan ne mani mujaduru kro obetumi ya kese ento okay ene na me fa ntonton mehwe wom say enye mujaduru
enko na manipa ya kesi nkan tuntum so anase nkan tuntum onko kwan bense na mjise no nkan tuntum onko kwan senka mojaduro na manipa ya kesi a nkan tuntum onko kwan so no no kura nti we na mebu sa be no ebe de ma ebe ne ye be ne se uja asem na ekire benim e wa kire nti wo hihye ba de ma ebe ne ye be no uja na kire wonka ye no ho asem ni na yi se mojaduro nko a na se nye mojaduro nko a na de kesi se mojaduro nko a na manipa ya kesi a nkan tuntum onko dan ene me so ma hwehwe bi nti me taka asem bi kire me maame ya na o se me ha na o se ko papa o ko fo de mo ha adwen dodo ana me ka chen se meko me papa o ne mom kai se preke se wanya enumunyam wo dodo mu a ye friend say adwene nkwan obaji ni din wa adwene nkwan edem asem ni nyani so it is sign say who siesie sa bena ye be kan say ne sa ye be kan say ebe we esesie ni fise betru do ne ma de hye be ni preke se ye bi ni hye dudu a eboa ma dudu ni timi si wo cha ense ntinani onyam wa de tu aduro ni se be na aduro asi wa ache ense instead of so de preservative ana mo friends eno anu do di bi na oba preserve aduro na eye natural medicine ense nti wo de preke se ni tuma betime gina bebre na ense duma edi wo edudu mu no ana wo sinya dia wo de no koto adun kan ebe yina ebe ma bom diwe ebe complete ya wo hia dressing bia wo ho we de pia o